Hei Akasvani Aizolani Chanchin Thar Achiartu Civil Ruata Mizoram Larsab Dr. Haribabu Kambampati chu Odisha Larsa Patan Son Aniya General Dr. Vijay Kumar Singh chu Mizoram Larsab Tharatan Ruat Ani Council of Ministers Home Chuan Mizoram State University Din Ani Theina Atana Duan Mizoram State University Bill 2024 chu Apom President le Vice President ten Kuala Tuite Christmas Chibai Anbook UK Prime Minister Keir Starmer chuan Middle East muanna aom chhozela be sei thu asoi Mizoram Larsab Dr. Haribabu Kambampati chu Odisha Larsa Patan Son Aniya General Dr. Vijay Kumar Singh chu Mizoram Larsab Tharatan Ruatani Larsab Thar General Vijay Kumar Singh hi kumsang hi som panhi chunga Army Chief Launito ani baka Sipai officer na achol san huwa BJP zomin Sarkar lai puya minister ni na lauchel to thina niya marchak masona pualadin Development of North East Region Donor Minister po launito aniya hebaka hian Minister of State for Statistics and Program Implementation te Minister of State for External Affairs tele Minister of State for Road Transport and Highways baka Kumin June ni som pakhat thleng khan Minister of State for Civil Aviation din mun achelani Nimin tailama Rashtrapati Bhavan thu chuena tarlan danin Odisha Larsab Rakubur Das Banachu President Draupadi Murmu chuan pomin AIO turin Mizoram Larsab Dr. Haribabu Kambampati chu arwata President hian state panga Larsab turte arwat ngalani Bihar Larsab Rajendra Vishwanath Arlekar chu Kerala Larsab patan ruataniya Kerala Larsab Arif Mohammed Khan chu Bihara son aniya Union Home Secretary Lui Ajay Kumar Bhala chu Manipur Larsab patan ruat aniya Larsab son le ruat tharte hian an na anzoma changin anni na anchel ngal don ani Mizoram Larsab Dr. Haribabu Kambampati chuan Christmas le kumtharlo thlengtur pualin Mizoram mipuite du sakna ahlan Christmas vuak veta khotlang mipui thataka anin phuar khom thin le mani tong ema Christmas la an sa thin chuan namzia ranga tarlang telane tia Christmas hun chunga indu sangmalan tirna na thilpek anin hlan thin ta chuan Mizomi puite thil phalna aphaulanga mibai vaile dom kan ngai jok te puala an luang chuak thin chu en ton tla kani zia soya inlung rual taka Mizoram en Christmas alom thengle theitur chu lom om ati thua soya azol khopui chu India ram khopui jinga boruak thiang hlim bera puan ani thu asoya boruak thiang hlim kan nei theina tura malak na hi tunhun puilo thleng tura po vongnung tlat turin le boruak ti bol holo zong Christmas le kum thar lom za turin Mizoram mi puite angen thule mi puite chu dan le thupek thataka zom chunga hun pui mang turin adu thu asoyani Larsab chuan tun Christmas po mani chung te kianga hun pui mang ve thailo tur midang te tana rong bol na na thok mek sipai Christian na lama thok tu tele adang te mi engamozat anom thule chung mi te chuan mani ain midang anda poimo masa Christmas omzia le ni na chiang takin antar langa an ngai san om tak zetani ati Prime Minister kai hruaina hnuaya India chuan kumsang ni somli pasaria ramchang kang le intodel Viksit Bharat ni tumin tran alamekani atiya hemidin mun thleng tur hian Mizoram poinmo phurna poimo tak anei thule India ram hasona tu ruang am dona Mizoram atel ve atula hemiatan hian India sarkar policy le program tenga event thin tur le a hlo tlin theinana phur taka troi om turin asom ani Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day and man will live forevermore because of Christmas Day. Mizoram is known for its vibrant Christmas celebrations with its own unique blend of religious devotion and traditional fervor. The tradition of community bonding during Christmas is noteworthy, and Christmas songs sung in the local languages add a cultural touch to the festivities. The practice of exchanging gifts and greetings reflect the Christmas spirit of generosity, and it is beautiful
to see communities reaching out to the less fortunate. Chief Minister Pulal Duoma Poin, Mizoram Chung le Rampona Cheng Zong Zong te Christmas le Kumthar lo thleng tur chibai abuk. Kumin Christmas lo thleng tura mangai chan ta te lungai le khohar taka hun mangte tan an om thu le an tan pathian thlamuan na le om puina adil thua soya. Nanna awanga ram chung le pona omte man in chung po chuasan hlei theilawa omte po aril ruwa an om renga. Mizoram che vela cheng zo fa te chen na hmuna har sana thleng me ka wangin unaw tam takte in le lo an chana himna zongin Mizoram le mun rang rang an panani atia ral chante po Mizomi puiten an hriat reng thu le an tana an tong trai na sat thu asoya zirna le eizon na awanga rampona om zong zong te mission field at hok zong zong te po Mizomi puiten an hrengerengin lim le lom taka Christmas le kum tharmang turin du sakna ahlan thu asoya ni Chief Minister Pulal Duoma chuan Christmas su pathian thil thon pe khovelin adon ani awangin anhiak nung zuya he hun puala mimal har sa te tana luang chuak mimal le thlomai pol tam tak an oma hriat thua soya an thil ti chuan ril ru ati hlim thule Isua Krista nung zui tu te ni hlo zia a hmu tirin zofa te kanin mangai zia po ati langani ati Mizoram chung le rampona cheng zofa zong te Christmas le Kumthar lo thleng tu chibai kabuka dam taka he hun min fuai thleng tu pathian ne na lom thu om rok se he hun pui hi an mangai ten molan liam sanawanga lungai le khohar takanga mitam takanom ti ka ria an tan pathian thamuan na adilani nanna wanga Mizoram chung le rampon dam doi ina hom mek te mani in chung po chuasan le theilaba bol som te po an omang ti karin rirua inom reng mai nunaw ra tlan mek zong zong te po hi kan hrenga intan kan tong trai po tri ani zirna le eizon na wanga Mizoram pon le India ram pona Christmas le Kumthar mang tur zong zong te mission fila rongbol mek lo ho ve thei talo zong zong te po kan hreng chawa lim le long takin Christmas le Kumthar hi lo mangang cheu Airfield khuwa ami David Lalum puya kumsom thum pakhat an khotlang VDP kumpuan ten kut an thaka wanga athi ni athu boi kalmeka Airfield khomi panga man belle anni police hotu ten hena tang thu don danin tho chan ni khan David Lalro puya kumsom ni pasari lalram huna kumsom nga paruk lal khongai kumsom ni pariat lam nei pawa kumsom li le lal mingliana kumsom li ta chu police ten an mana bongkon police station a December ni som pakwa a Bharatiya Naya Sahinta BNS section za pangana mga thubuai zialu tlo chanaman ania heng anmi man panga te hinimin khan Aizawl district court a hruai ania court thutluk na angin central jela dalu ngal anni chanchin tharia kaswani Aizawl atanga puan ania AIR Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ate chanchin thar hi ngai thak le chhiar theda ani voin chanudar ni le achan ve chanchin thar hi puan le ani ang December ni som nia Council of Ministers Sukhom chuan Mizoram State University din ani theina atana duan Mizoram State University Bill 2024 chu apom hemirual hian Mizoram State University din tur chu Council of Ministers Sukhom hian apoma National Education Policy 2020 chuan State University la nei lo zong zong state ta chu din vectorin atia chutiang chuan kalpui ania Mizoram hian University pani Mizoram University le Ikphai University oma Mizoram University hi Central University ania Ikphai hi private university ani boxia State University ala omlo wangin din angai ta a hetia State University din na turpom ani ta ka hian assembly in khom lo omle tura Mizoram State University Bill 2024 hi pom tura chhop chhuwa ani rin ani President le Vice President ten khwale tuite Christmas chibai anbuk President Draupadi Murmu chuan Isua Krista chu mipuite thinlunga mangai na le inrem na thu cha keng tu ani atia in unaul na le mitin ta na chanchin tha azir tir na te chu
khovel thazok siam tura chit en alani rengani atia he hun pui hian in pum khanna le muanna thlen turin mi thinlunga thu asoyani atia president chuan he hun pui hian in rin ton nate in ngai dam ton nate khovel mun tina thlen sela mitin nuk nai tu loni ro se atibok vice president Jagdeep Dhankhar chuan Christmas hian mitin thinlunga beiseina lainat na le lungrual taka in pum khana thlen theu ro se atia Iswa Krista zirtir na khan hun bitina chengte a hnerem zela midang te nun hriat thiamna te mi zongzong inza ton na poimo zia te hi athuken bulpui pakhatani a hei tak hi India dan pui in unauna in tluktlana le rorel na dik fraternity equality and justice tinen po ain murem hle ani ati UK Prime Minister Keir Starmer chuan Middle East a muanna aom chhozela be sei thu asoi Christmas thucha ati chua UK Prime Minister chuan Middle East a chuan malam hun thazok kol aena be sei thu soya Middle East isua pian narama hian in hirng ho na nasatak omthin ma se muanna aom chho a be sei tlat thu asoyani tuntum hi Prime Minister ani nuwa Keir Starmeran Christmas thucha ati chua masaberania midangtana an hun le thaseng tu sipaile ral matonga umthinte abik takadu sakna ahlan thu asoi bok ani chanchin tharpuan ti tawman chanchin tlang pui Mizoram Larsap Dr. Haribabu Kambhampati chu Odisha Larsap Patan son ania General Dr. Vijay Kumar Singh chu Mizoram Larsap Tharatan ruat ani Council of Ministers Sukhom chuan Mizoram State University din ani theina atana duan Mizoram State University Bill 2024 chu apom President le Vice President ten khuale tuite Christmas chibai anbuk UK Prime Minister Keir Starmer chuan Middle East a muanna aom chhozela be sei thua soi chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani